जतनो हामबाय ती चबानि सिबाय जोंतिनि ससियेल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकांगो मा फाइमानि कारण के मतिहाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रबुई ते टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो याsak मनि बागै पहिला चबानि सेलुटी याफार जतो तिप्रासा सिनि हाते दफाना हमजानाय लोको संगा नाथाय तिनि जोंतमानि बागै हामबाय माया फारन खांखांके अरो क खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शन जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर सिंस सिगां जे साख्लायजाक दंमोनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खायनानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खायखा कोर्ट केस खायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जत लोकरो खातन खाजा खायगै अखरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायख्लायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला याsak माया दंमोनि केबो गसे माया दंमोनि केबा जतनि कैसा टीपीएफ नि खरांबाय बाक्सा इमां गथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खायगै साकथालागै जतनो कसा कुफुर होनाय लिया खायगै एडिसि इलेक्शन पार्टिसिपेट खायगैखा तै अ सबा कप्लाइ बंखा हायख्लायगै तिनि जोंनुखा टीपीएफ नि खरां ते टीपीएफ नि प्लानिंग ते प्रोजेक्ट को सक्सेस आमने बागै तिप्रासा जत लोको हाते दफानो हमजागनाय ते टीपीएफ नि सबानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खायमान मानि जे जागाव लॉकडाउन निबो मंगतै पेंडेमिक निबो मंगतै जिकेरावनो आचरो गय 6 month after 6 month खायगै एडिसि नो नायखल फांकरै के तंगमानि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगुइ मानखा पिया बार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शॉप तंगमानि ते टीपीएफ नि बन हार मंग तंगमानि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदूत किशोर न आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि केबा जों तिनि नुखा सबा कप्लाइंग मानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा तै बरक रगनि लोको रगनि वन शॉप मंग आबो कैसा बखाव थंजाक मानि हाय जों नुगै थांखा हायपाने कक्रै जों नायमानि एडिसि आमसे साकनि साकबाय थां ऑटोनोमस साकबाय थां सातक जागनाय बा साकबाय थां शासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नै बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदूत किशोर मानिक बहादुर हनै निका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो छा तिप्रा सारबु जतनो आबनो सपोर्ट खायगि वोट लायबेखा पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदूत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदूत किशोर तिनि आ सीएम नि लोकरा वन सबै जे वोट मानि आ जागाव बो आसोगै मानलिया तमानि बागै आसोगै मानलिया आबनि रिजन गोबांमा तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वन सबै मानो बाक्सा बरक वन सबै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया तंगै मान फियाबा तिनि टीपीएफ नि जेटा प्रोजेक्ट जे सक्सेस जोंमानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिकेरावनो आसबाय तमनि सिनि बरक और आसबानि नांगौ माने आ प्लानिंग सक्सेस जोंमानि बागै जतनो पाइपलाइन हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इनकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खांखांखांके टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो पुइदो खलायगिनो जतनो बुत रखा प्रदूत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदूत किशोर बो सीएम उंगै मालिया तानि बागै उंगै मालिया अ कारनो जों सामाया बनो गाहामके सायमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कैसा सों दं फियाबा जोंगर निगो कक साजनाय तमनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदूत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदूत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो बुट बासामानि ते बो इलेक्शन पाइबिमानि परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तमनि आ कमिटमेंट बो बनार मानिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायखा फियाबा जों आरो नुखा स्राय स्राय खायगै लोकरगनो जे इमां फुनुकमानि आ इमांनो बो मुक्थां खलायमानिया ते लोकरग बनो जे पुइतो खलायगै बनो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लोकरगनो रगै मानिया नेका और जगाते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शन नि जराते जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लोकरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन इंडिया खसकां प्रदूत किशोर मानिक बहादुर नो या फांनि सिमी कांग्रेस अंखाय फेब्रुनि सिमी बनो बेबाक जागाव लगे रगुई बेबाक जागाव फान रगुई बेबाक जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामंगो तिसागै तबोमानि दफानि सामंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि
Piaba paithago sing nuka je pandomani bisingo election of pai sing nuka je TPF by boje kok romani boje halok khamani oba bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no kabang masaga won boni commitment no bo yakarkha te commitment no bo belai ken thungkha a jaga wasang election ni bisingo srai ke nukjangmani isa muito khlaibana TPF bubagra product kisurno CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 te high court of bono CM khaya ni bagai sing high court case khai election of asaka bono CM sarwani bagai te election of part of sing bahai ne TPF ni mo kisu leadership rohanai council of boni loge wo hanai sing rakha piaba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene sino discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sak by sak ni bisingo khaimani clear picture phaika abo TPF president patal konda sagu oko kya tiprahani haste ni lukurok jara one sokna kereng borok jokono saiman jara one sokna rengya borok hoyto ba tini bubusia borok kabangma comment khaiman kintu ba kubui ko kungkhangke sengoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurung mani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai khaigi abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno narakna ni bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng narka election seng TPL 4 bono support khaika pia bara seng nukha bo ni kabangma tamhosnei bono thungmung boni je politics thungmung seng srai ke nukha TPF no bo balai kena lokoni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF simia TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia belai kena khawa selengma sungsa belai kena nai thogya sungsa omati haiboni samung nipjaka bahai ingkhang khangke TPF jetu product ki surno si tipramo thani chairman product ki surno si sung support khaigi si election thangai tong khangke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaika a jago belai kena lukurok jotono lasime sungsang jaka te khawo kaisa selengma sungsa bungkha te jolema sungsa te khadiokma sungsa bu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati prithibini kuno wall ni kuno politics ba kuno organization sing ora objection khaimani nukya TPF jetu tipra mothano si support khai ba sageng khangke ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner of no objection khaika number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mane hnei bo commitment romani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia ar teibo bo sakthari bono teibo phandogoi TPF ba challenge khayokha TPF khorok safano tini boni challenge o seng TPF ro poito khlaya je bo challenge khaya seng no subai tong hi wan sogui seng TPF ro kha kosong bai khlai seng ar contest khlaika bo kok rojak tong mani ajaga bo TPF no subanai kya ba seng no kha TPF no subana ni thangai bo ar tei challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF saging tongo buagra no support khai dihnai otoso TPF no ke bo challenge khai ar TPF ni no jotono fail khai daikha e karon seng no bo belai ke discrimination khaika tiprasa dofano thamsa khaina ni bumtei bo thamsa ringka kahamko piaba jeta TPF bono support khai pani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamjamung ba ti ama ta bono mullain khai malia bono bo khabai ya sakinya malia ke bo chaka o thamsa ni halok no bo ringka eke tei sing srai ke saiman khaje je commitment boro mani TPF ba je bo kok khamani abo kok kaise pani bo narik jatbiya amni bagai tei bo boni kok khajak baki to mani election paibegi government form khaipro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro boni tongmani amni bagai sing election jarate nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni TPF ni banner boni picture ta thepadi ogro blai kene wana masingsa khoroksa supporter TPF ni boni supporter tongnai no bo picture use khaimani pojunto bo objection rakha te kabang ma jaga bo commitment break khlaigoi
boni spokesperson bising ti saga TPF bai sini halok kori meeting misilo thang sai tongo igate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tei kabang ma politics ni basono bo politics ni kabang ma bo use klai ka piaba practical bo bahai ke bo patal no bo discrimination kai ka ba bahai ke bo politics of games thangka abo joto no ang sima sai lukurok jeto no ka hamke sai mani amne bagai beba commitment no break khai mani bagai te TPF no te kaisa belai ke wana ma singsa ba belai ke wan sok janai ko tini TPF 7 years do fani bagai saba khai to mani supreme court tin ta case file khai to mani NRC case CNE case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Deparmani case te buba grana CM sarna ni hanai sang lockdown ni jarawa andolon khai mani lockdown break khai hanai case Bishopjit Deparmani bangai andolon khai mani case amate hai bla 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 case election conduct khai hanai case amte hai ro kabang ma case khai to mani o kabang ma case khai to mani bisingo TPF ni joye case khai to mani amsa case khai mani uklogo jeng nuka borok rogni joto ni sentiment na joto ni khao na TPF ni thani o kaisa borom ni puito te kha borom tongmani bagai na TPF ni kokno yasa gai joto na buba grana sim sarna bangai borok TPF ni khorang yasa kha kya ba sengoro no go almost like 7 years TPF do phani bagai soba khai tong thani go kabang ma borok TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa dora roi maya soba go basai maya phana TPF ni soba no no tong tu phana joto khabai suri gai tongo suba gai tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but जे दिन तिप्रा मथ चेयरमैन बु प्रदुत किशोर मानिक बहादुर जे दिन बो पॉलिटिक्स नि डिक्लेयर खाइका आ सालनि सिमिं खांसे TPF दफानि जतो लुकुनि बरक रक बाय तरक लाइके TPF नि एगेन्स्ट कक सानै गोबां मा जों आसायमानि नुखा इनका जागावन स्राय कि नुकजागो तिनि प्रदुत किशोर मानिक बहादुर तिनि तिप्रा मथनि चेयरमैन नंमानि परे तै बो फुल पॉलिटिकल फील्ड फाइमानि परे TPF ni against Tripura hani lukuro kok sanai kebang ma basaka tani bagai abo luku nirok jasa kisi amne bagai TPF 7 years je kuno party subai me afan moral support kai bkhabai je onar khai tongani o onar no tini joto no jeng nukha aborok bebak ne TPF ni sobani joto phasingone kebeng meng te nasle meng te kok sit samung kebang ma lukuro ni bisingo asaimani nukha engka a jaga no jeng nuko srai klaigai TPF 7 years je smooth klagi je samkhai to mani asaga go kebing te tamhosnai jengjalni samkhai sokpaika tini Tripura motha asaimani ulo Tripura motha politically declare khaimani ulo enka asaga no srai nge Tripura motha ni chairman product kisur maniko bo je samkhaimani TPF ni kabang ma samung bosang haksak thangjanai samungo jeng te bo phan ungthong te bisini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai te boni onar bo haine sthai tong thong te bo te bo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa tungmei sing je project khaimani je sing dofa ni thani go kok phangro mani phuk phangro mani abo bebak na tabo TPF ni bkhawa jemen bo tamhosnai thongma haine Tripura sani joto ni lukuni bskango tini jeng khak khamjak ba khak somjak nuka bahai jeng khangkai bo CM nani bagai bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu bo tini CM ni jaga bo thangni mania ba thangraglia tamni bagai lukuno bahai ke oboti haiklai lukuni bakhano bo sabai mankha ठीक oboti kene TPF bai kabang ma kokto magono bo sabai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlaigo TPF te Tripura mothani halok tini ni simi gri kha srai amni bagai je pro jeng election joratei bono jeng CM sarona ni commitment rojak ni bagai jeng bono election joratei bebak jagano boni halok narkha bo jengno jesek phane deprive khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khaigi thongphane jeng bono blai ke bkha dorjo sajjok lagi jeng narkha tei bono jeng support khaigi kaplai khai rokha kintu jeng tini nukha sara Tripura ni borok sini bagai kha khamnai kha dukhon nai kabang ma tong pya TPF o jaga basagoi jeng sini samungno sini habano jeng tewaisa kathang khainani bagai jesek phane tini Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF kaklai jakha ba jeng kabang ma jaga go bobai ka tamhosnai thangjakha tei kabang ma jaga o jeng sini thaigo jeng hawo buso har jaka haipene jeng gabono sini sobano jeng tewaisa ipili kathang ke tewaisa naithok ke tlangnani bagai jeng obahai sani thangkhang khangke dirty game dirty politics so jeng involve maya first sini political tamhosnai focus o obni bagine jeng
tini sing central ni babe central executive committee body asogui sijanto najaka bwskang ni salo tini ni simi TPF ti pramothani kuno halok gri abni bagai kebo public confused tangthang TPF rok jotono jara hat ito phano hamjagoi TPF no soba go sobai tungai rok TPF ni soba khai tungai sengkra go nirok no saklai jaga tini joratui sing kaham ke srai lagi saiman kha je sing product bubagrano sing support khaimani bot belai kene sini lama deramani klai ka hne sing wan sogui man tani khangke TPF ni bukhano bonus to khaika number 1 Tiprasa ni bukhano nosto khaika number 2 number 3 TPF jebono puito samani a puito tei dubara boni or ipil phaimawani o lamano bo mothagui paikha awri bagai sing tini kha khamani bisinti phane belake kha tongkhayani bisinti phane kha kosomni bisinti phane tini sing obno ma saklaika bwskango Tipramothani chairman product Kishore bai PK TPF ni kuno halok tonglak tei tonglia obono srai ngai tani khangke bo tabaksini bwskango bo khoroksa Tipramothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo singno sengbai porisoy romania sengbai bo samung tangmania sengbono bubagra hingwan sogusi bono asuk jora ti saito mani phiaba sengbo seng o election no ka boni bubagra ni boni tongmung tei samung grikha abni bagine seng bono Tipramoth chairman hisabe ne kaham ke seng sinigina kha tei Tipramoth